Hi guys! Welcome back to my channel. Gusto lang na ako paabot sa katawhan na sa pagkakaroon daghang naguol, daghang naghilak tungod sa pagka shutdown sa ABS-CBN. Sa tinuod lang guys, since before ABS-CBN jud ko ay diba kasagaran kung nakakasabukid ABS-CBN na nakuha. So mo na gidak-an na ako bisan to wala may TV sa una guys. Tanaw mi sa silingan na TV sa akong igagaw. ABS-CBN jud ang among ginatanaw. Pero karon sa iglap lang na shutdown lang ni pinakalit. Pero wala ko kabalo sa reason jud nga nung na shutdown sila. Kabalo mo guys, dili lang mga artista ang nawadan og trabaho. Ang punto sa uban na ilang gikagulan, how about sa mga crew, sa mga security guard, sa mga janitors, mga reporter o uban pa. Kay ang mga artista guys, nanam na sila pundo, nanam na sila mga kwarta, nindot naman sila balay, na experience naman nilang karuhay. Pero katong mga gagmay nga mga posisyon, mao to ang akong gikagulan guys, dili ang mga artista. Abi ninyo guys, misamot ang akong kaguol guys, kay kung wala na trabaho ang mga artista, unsa may lang buhaton, di ba mag-vlog na lang sila. Kung mag-vlog sila guys, patok kaayo guys, kay mao nay tan-awon sa mga tao nga ordinaryo nga buto na hunaan. Dapat ang tabangan nila guys is kitang mga ordinaryong tao nga nagbuhat og vlog nga makalingaw. Pero dili man ta suportahan gihapon sa atong isig tao nga mga ordinaryo, ang ilang suportahan mga artista raman gihapon. So nagpasabot nga ang dato ipadato na pud mo samot. Mao ni nakaparat sa mga Pilipino mga good guys nga inaani. Una-unaon pud ninyo. Wala ko nag-goal guys nga wala na magwada ang trabaho silang Vice Ganda, Coco Martin, Kim Chu, unsa pa ng mga artista sa ABS-CBN. Kay naghan naman na sila kwarta, milyones naman ang ilahang kuptan. So kita guys, wala pa ta kupot og milyones. Busa ayaw mo kaguol nga naingana ang mga artista. Kagulin ninyo ang mga tao nga mga janitor diha sa ABS-CBN nagtrabaho ka ng dili bitaw sila off cam sila nagtrabaho mo na atong kaluyan kay sama ra na sa akong gibati guys nga wala na pud koy trabaho tungod aning pandemic crisis nga pandamay kayo. Sus kalami bang kumuton aning COVID-19 kani nga virus ba, daghang tawo na apektuhan. Pero wala ta ka balo guys sa umaabot nga panahon kung ingon man sila kung anaay kasakit guys paghuman anaasay kalipay. Manghinaot ko guys o magpaabot ko anang kalipay nga moabot sa tong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa guys, ako lang hangyo kaninyong tanan nga unta magsinuportahay kita ang mga ordinaryong tao, labi na sa pagkakaroon. Pero sa tinuod lang gid guys, sad guys, wala na ABS-CBN, wala pa ko'y work, wala pa ko'y tanawon sa ABS-CBN. No choice, mag-GMA na lang ko. Pero nagsugod naman noong kong tanaw og GMA guys, labi na sa kanang mahapon nila nga salida. Gatanaw ko ana like Prima Donnas, katong sa batay title ato
Pero more on ABS-CBN jud ko kung magtanaw man ko sa YouTube guys. Gatan-aw jud ko sa ABS-CBN una. Pag human kay nakasubaybay man po ko sa uban nga salida sa GMA, sumutanaw pud ko. Depende ra pud na sa ganahan ko nga storya. Pero ako jud ma-compare guys. Sobra ka OA. Pero dawat na lang kita sa kamatuoran guys og hoping nga mabalik ra ang ABS-CBN. Kabalo ko guys nga temporary ra ang tanan. Busa nisalig og magtuo pa ko nga mabalik gyud ang ABS-CBN. Kabalo mo guys sa pagkakaroon ang mga tao imbis affected lang sila sa COVID, nadugangan ang ilahang problema, affected sila sa netabo sa ABS-CBN. Kaya bisan pag inyong ingnon nga OA lang ming mga die hard sa ABS-CBN, pero mao mo kunay nadakan guys, kauban nato nga gatanaw tag TV balita, bisan ka mo ikaw makusog kay ka mo react diha gatanaw kag ABS-CBN, busa normal ra magud nga tao masakitan ta o kung sa atong gibati normal ta nga tao kay dili ta abnormal. Busa ka ng mga tao diha nga gakatawa gakalipay nga nangansyaw sa mga tao nga naguol nga nawalang ABS-CBN. Hoy, wag kayong pabebe, wag kayong pag comment diha, mga balimbing lang gid mo. Pero sa tinuod lang ABS-CBN gid inyong ginatanaw ba. Hay nako guys, manghinaot lang ko sa sunod pagmata nako na ABS-CBN. Ug sa lain nga bahin guys, manghinaot ko nga unta mawala na kining COVID-19 aron mabalik na ta sa normal. Balo mo guys nga naatod tag balay, wala man tay work, so wala tay income, relax ta pero wala income. Bahala na lang to, dili ta relax basta naalay mo sulod nga kwarta sa atong panudlanan, okay na kay na guys. Pero kabalo ko nga dili gid pasagdan sa Ginoo ang kasatag sa nato ka pamilya. Kung ako wala ko'y work guys, pero naagya ko'y work ang akong partner in life. So na ang Ginoo gahatag gyud og balance. So far wala man mi nagutuman tungod aning pandemic crisis, busog man noon per me. O panghinaot lang ko nga tanan unta ta busog. Ug ako lang pud untang gihangyo sa gobyerno no. Wala na unta tong pili-pili kung unsay angay tagaan, dapat tanan na haron wala untay magubot sa social media, wala madaot nga relasyon sa mga silingan. Kaya tungod aning sap daghang nga daot nga silingan, labi na tong mga best friend. Kaya nakadawat si best friend, ang isa ka best friend wala. So mo react gito siya. Dapat giangay na lang taning tunol tanan, parang tanan mungisi, tanan walay istorya. Anong pilion pa man gud ni nga ang gipaabot man gud sa atong gobyerno, sa atong presidente, tagaan tanan, pero ang ending wala man, gipili kabalo mo gikan sa presidente patagaan tanan down to the cities, pilian hangtod sa kapitan, niabot sa barangay pilian, sa DSWD pilian, hangtod sa purok leader pilian. Ang pinilian sa kadaghan nga pasar unta, daghan ang giagian, so daghan ang gipilian, nagkasamot og kagamay, busa daghan nagkagubot ang mga tao ug giangay na lang itong hatag. So 3 days human na, wala na'y samok, wala na'y daghang istorya, diligyo ka kadungog og istorya basta nakadawat kag 6,000 or 8,000 pila ba ka ha, or
giangay na lang unta, bisa na lang tagtag 3,000 pero tanan nakadawat. Wala man siguro magbagot-bot nganong 3,000 ra ang gihatag. Kung tanan nakadawat og 3,000 wala nang ginay question nga mahitabo. Dili man na makaingon ka nga kwartahan siya di nimo tagaan. Affected man pud siya guys. Dapat unfair man po na sa side, di ba? Una-una daw kuno ninyo. Gawas og katong mga naay kwarta naay mga trabaho. Dili sila matakdan og virus. Kamurang mga pobre or kamurang mga qualified. Dili na siya mao. Dili siya makapasar kay tungod naay abroad. Unsa man tong abroad wala man gyapon to ipadala kay affected man gyapon to dito. Dili ka pasar kay dakog balay. Unsa man balay kitkiton? Nabisan saon pa nagdako na imong balay niya ang tiyan gakutoy patay gyapon. Unsaon man dili siya tagaan kay naay sakyanan. Unsaon man ang sakyanan guys nga wala na maipalit gasolina, pundo gyapon din dili naman ipagawas. Ug usa pa, saan man ang sakyanan makaon na suyupon tong gasolina. Kadag ang mga rason bitaw usahay guys, murag di mao. Dili siya kapasar kay dato og pamanit. Kay ngano? Daan na gyud na siyang gipakatawo nga puti. Bisan og pobre na siya kay ngano, ang mga dato ba walay lagom, kadagan sa lagom nga dato mas makaingon pa nung kanang mga dili arty mao no nay kwartahan katong na puro arty mao to alang-alang. Kay bisan pag katong mga dato mga kuripot mao to nga imbis maka-afford to mga gluta or unsa pang paputi dili to magsaksaya sa kwarta kay gusto nila tigom premium kwarta para hangtod para parehas karon nga niabot ng pandemic crisis dagan sila tigom katong mga alanganin ra di walay tigom kay gihurot magpagwapa. Pero lami man pud Ginoo nang gwapa ka. Bisan pag dili ka gwapa physically pero kung mga arte ka gwapa gid ka guys. Murag kuana na siya guys kanang package na. Then wala tayo mabuhat na ni guys kundi mag-vlog ta. Maning kamot ang mag-vlog, balagway mo subscribe. Pero hangyo lang ko guys, subscribe taon mo. Dili man ko artista pero subscribe taon oy. Para sa ato ang para lang ta malingaw, di ba? Later na pod guys ha, kay magkaon sa ko guys. Babu.